достор, могу фотко жабып, машиналар бул жакка келип, ушул жактан түшүрүп, монтип жөө тартып өтүшөт экен. Грузовойлор только тигил жагынан кирет экен, кой жактан. Тетил жактан түшүрөт, и артка выход бул жакта жок. Истегендер болбосун. Артка айдап, кайра эле кой жак менен кетет. Билбейм бул переменалар эмне үчүн? Переменалар эмне үчүн билбейм. Биздин мал базар башка мал базарларга караганда менин көз карашым үч жагынан үйрөнүп алсам беришкен, сонун навестер бар, гравий төгүлөт. Мол жака сатуучуларга асфальт коюп беришти. Мол жака мал келбесин, чаңбай, ошол эле эмеге мал байлашат. Мал келбейт, кенен басат. Навестер, уйдуку, ар жак койдуку, жылкы бар. Тамак аш, четте, жылкыдан ары. Өзү вообще мал базарда эле стандартка жооп берет. Бул жагы жолго чейин 30 метр. Ар жагы 500 метр даже плюс менен населенный пункттан. Бүт стандартка жооп берет. Ал бүгүн бирке мондай мо эки барата жабылганга бирке ыңгайсыз болуп атат, элдер бойно албай атышат. Эми балдар эми келгенде байкап койгула. Жылкы болсо тигил жагынан кирсесиңер, машина менен түшүрөм дегенде тияк менен киресиңер, чыкканда да машина ар жагы менен кирет. А если жетелеп эле кирем десеңер, мына уй жылкыны могул жакка алып келесиңер, жетелеп киресиңер. Мына мен жана айтып кеткендей эле мына вход бул жактан болуп калыптыр. Вход бул жактан экен, могул жерге машиналар парковка турчу эле, анын баары жабылып, мондай болуп калыптыр. Машиналар аркы четине келет экен. Кой жактан кирет. Кой жактан кирет экен, машиналарына могул жакка токтоп, могул жактан түшүрүшөт экен. Билбейм, балким бул деле жакшы көнүп кетсек. Бирок бүгүн пока эл көнө албай атат. Бүгүн бирке жүдөштү. Узоңуз канча экен? 23. Молчу? 20 срок. 20 срок. Дос, сиздики канча? 14. Ургачы? Горшина сөйлешесің. Дос, ургачы бу эркек? Канча сурап атасың? 29? Ургач. Эркекте 29 сурап. 29 сурап. Канча экен бу? Баасы канча? 16 сурап. Ургач. 10 күндүк коебойт, э? Жоқ, көріп 15. 16 сурап экен. Ургачы эркек? Ургачы. Канча сурап атасың? 17 сурап. Канча күндүк? 15 күндүк. 17 күн сурап ургачы. Түшүп берет да. Канча сурап атасың? 25. 25. Просит. 24 берем. Уступка будет 1000 сомов. Уступка будет 1000 сомов. Канча бу экен? 3-месячный. Канча? Сколько просишь? 35? Просит 35. Бычок? А? Телочка. Порода, да? Какая порода? Алам байке, ошо жерден иста. 40 миңден? Моуларды байке 40 миңден беребиз дейт. 40. Порода, я байке? Мурдан алып болду, швед. Швед. 4 ай, 3 айлыктар. Кичкен болду. Бузоо. 42 сурап атабыз дейт, 40-тан беребиз дейт. По 42 просит. Хороший. Қанша сурап атасыз?
35. 35 de suratlar Urgaçlar. 35 de. 35'ten. 35 değil deydi Urgaç'ı. Suru otasın ha işe düşüp veresin ya. Balışı 35'ten. Tiyse. Ökote. Ekot. 35 de. По 35. Болушу deydi. Qanchasi olur mu? 36. Erkek Urgaç. Urgaç'ın suratı 36. 35 просто. Qancha ay bo'lib qoldi aka? 6 ay. 6 ay deydi. Verelim. Urgaççı aka? Qanchadan suradi? 36dan suradi. Urgaç. To'g'ida ere aka? To'g'o ketdi. 36dan suradi. 36 просто. 6-7 ay. 7 ay, 8 ay. 7 ay, 8 ay deydi. Onlar вообще cho'ngli ekan. Mel aka so'dan bo'lsin. Aka, paroda buchoq qancha? 40 suradi. Yaxshi buchoq 40 suradi. Tushib berasiz aka da. Qancha ay bo'lib qoldi? 3 oylik. Tamam, bu suradi ekan tushib berim deydi. Yaxshi tushib berim deydi. Mel aka so'dan bo'lsin. Qancha suratasiz bu? 45 dan. Qancha ay bo'lib qoldi bular? 80. Qancha suratasiz kunazim? 55. 55 suratasiz. 55. 1 yaş. 1,5 yaş tekmedi. 55 deydi. Suratasiz tushib berasiz. 55 просят. Уступка будет. Уступка 2000-3000 Уступка 2000-3000 Bazı toçkası 52 dan. 52 berip жіберем deydi байке. Все байке, жақсы. Содан болсын. Семіз күназың қанша екен басы? 50? Сұрап отасың. Семіз. Жақсы екен, 50. 50 сұрап тұр байке. 50 просит. Дос, қанша сұрап отасың күназыңнан? 50'den surat al. 50'den сұрап отасың? 1 жаш. Yok. Yok, 9 ay, 10 ay. 9 ay, 10 ay. 50'den сұрап отыр. Түшіп бересің еді аға? Түшіп бересің şu 50'den сұрап отыр. Жақсы, семіз күназың екен. 9 ay, 10 ay. Tamam, git. Buçok qancha sura o'tasiz peki? 55. 55? 55. Bir yaşqa chiqsin? Chiqalaydi. Bir yaşqa chiqadi. Buçok 55 bin deydi. 55. Ya. Даже süylek deydi peki buçok. 55 ga сразу alsana даже жырдап да бериш мүмкүн. Мени пeki содан sonra. Дос, почем просишь? 52. По 52. По 52 просит. Годовалые 1,5. Годовалые? Годовалые телочки. А как отдать? 48. 48. Круговой отдашь. Круговой по 48 отдам. Годовалые. Хороший. Все, брат, хорошей вам торговли. Çok qancha suradi? 70. 70. Çok da 70 suradi. 70. Aka qancha suradi? Ya, 115. Muz olsun endi. Muz olsun men qo'sha 115. Buna arzon yo'q deydi, na arzon. 115 muz olsun endi. Giltegen muz olsun men. Muz olsun qaysi? Moğol. Ha, muz olsun endi. 115 ta. Erkek mi bak ya? Erkek muz olsun endi dostlar. Вот. 115. Вместе с теленком, вот, бычок. Здоровый. Ay, arzon mal yo'q deydi. 115. Aka qancha sut beradi? 8-9 litre süt verir. 8-9 litr sut beradi deydi. Mana to'qol. Qanchanchi tutup aka? 3-chi tutup, mana. O, arzon yo'q deydi, mana. Ko'rsam, mana arzonlar buchok, готовый, tayyor. Arqichi aka? Arka 70 lira şu, aldır 115. Aldır 115. Al qancha tutup? 70 lira. 7. Ha. Moğusu şoma 7-chi tutgan. 7-chi muz olsun. Bu böyle 115 dedi. Tushib berasa, muz olsun kaç?
Музоосун ургаччы. 10-15 литр süt бар дейт. Содаңыз болсын байке, рахмат. Мына достор, бүгүнкү базарда могу эң чоң болуп. Эң чоң, мен мондай бүгүн чоң көргөн жокмун. Караңызчы. Эже, баасы канча? 200 деп сурап. Баасы 200 деп сурап. Жашы эже, канчанчы туу? Эми кунажын биринчи деп. Кунажын биринчи туу. Жаңы туйт, Биринчи тууду. Тууду мо экинчиси. Боос, Боос эмеске мону 200 деп. Сүт канча берип атат? 17-18 берет. 17-18 берет дейт эже. 200 сурооптур. Жаш. Чоң экен мондай. Россиядан келген симентал. Россиядан келген привозной симентал, Бул жактан осеменение болгон жок, мына привозной симентал. Мына достор, сравнение деле карасаң, ар жактагы уйларды карагыла. Өтө чоң экен. Эже, кызыккандар болуп калышы мүмкүн. Номериңизди айтып коюңуз. 0709 562 Эжеге чаласыңар, ким порода истесе, байланышасыңар, түшүп бересиңер да. Түшүп берем дейт, сүйлөшөбүз дейт. Кайсы канал эле? Мал базар карап атам. Мына байке могу 125 алдыңар, Байке канчанчы туут экен? 4-чү туут дейт. Сүтүн 18. Сүтү 18 мына. Байке, мал буйрусун мына. Соомун уялыптыр байке буйруса. Жакшы мал болсун байке. Мына могу 75 сурооптур. Süt kança süt verir? 10 litr süt. 10 litr süt verir deydi. Gemi var. Buna 70 mi? Buna arzalıyla mı? 2000 gemi var deydi, düşüp verem deydi. Boluşu 73, boluşu 73 deydi. Номерин айтып болсун му? Çalıp turasa? 05 0705 31 82 31. Все, çalasınlar. Байланышасыңар, түшүп берем дейт. Келиптер экен. 5 сом. Байке могу 23,5 берип атат экен. Эркек музок. Канча бер байке? 10 күн, Бетти тарткан жоксуңбу буну? Могу уйду 105 дейт. Музоосу менен 105, угулган жок. Мына арзан мал жок дейт, мына 105. Могу бучок менен. Готовый бычок менен 105. 115 просят вместе с бычком. Канчанчы? Первый отёк. Биринчи тут, вот первый отёк. Ой, бирке арып кен, ничего, сөйөктүн жакшынакай эле уюп кен. 105, 115 теленка. Бодрый теленка. Вот дешевый вариант. Арзан. Кымбат дейт элдин баардыгы. Арзан. Бычокту карагыла. Арзан мал жок дейт, мына арзан. Арзан мал жок дейт, элчи. Жазышат, арзан мал жок, мал потолок. Мына арзан, готовый бычок менен. Еще и түшүп бересиң дагы, Түшүп да берет 115тен. 98 берип атат. 98. Значит, бирке плюсы бар экен да, 98 дают, не отдают.